أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب أنجل تدو تدر بالإسلام بألا يدي ها تدنر الإسلام سي ألا يدي ماكو الإسلام وأوكيما si Allah yiɗi mako gandal l'islam o faminayma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din kala mo Allah yiɗani moƴƴernen o falanamo moƴƴernen o faminaymo dina l'islam ɓe maki sallallahu alayhi wa sallam kadi woko ya eto wona gando sa wonari gando eto wona jangowo sa wonari jangowo eto wona yiɗuɗo jangoɓe ɓen sa wonari ɓen ɗon wonu neɗɗo landotoɗo yiɗuɗo ɓeɗo wowata wonon jowa ɓo mi de sakko halkoɗa mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en gandiɗuɓe gollitiraɓe gandal yo Allah waɗu en jangoɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu gandal men ka hara ko hujja wonande en haranayi hujja dow meɗen musidɓe julɓe tedduɓe e yewtayɗo toɓɓere wotere ko ɓuri e raɓɓiɗude ko adi en natande toɓɓere nden bi isnillah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on haray ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo woni ko wonnen ɗo fi andintingol darsji meɗen wowɗi ɗin en torori Allah inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin fof onon ɓe wonɓe ndarude fewndo e ndaroyeɓe e feƴƴinoyeɓe nde yewtere ɗo yo Allah waɗu on fof mono jeeyaɓe yimɓe aljanna yo Allah wurno en haka gurnam moƴƴani en o ƴettita e ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani en mawɓe men hikkiɓe yeeso ɓen fof yo Allah tawɓe fop maɓɓe hara ko fewhiɓe ka jannatul firdawsil ala kala e maɓɓe wonɗo ton e sonja e sohla ko Allah mari yiite mari aljanna yo Allah ittuɓe e sonja e sohla e ɓittende naɓaɓe ke aljanna makko ɓurɗo yaajude hara ko jannatul firdawsil ala enen kadi ñande hewtani en ka hewtaniɓe yo Allah okkore en ɓiɓɓe inna e ɓen Allah mi torigima yaafo nene e baba sonja e ande e ɓittende fewnɗo ko lagine ko guine en ɓiɓɓe lagine foppo jogii ko Allah pette wawi ittande en nu hara ko ber kun fayakun yo Allah ittan en no yawiri no newori ya rabbal alamin marɓe ɓe yo Allah ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓe yo Allah okkorɓe kala wonɓe occident maporɓe kaydiji ko Allah mari kaydi yo Allah okkorɓe wondude nafa e barki jogiiɓe yo Allah waɗuɗi rewirɗi Allah danda en probléme kala ko woni e muɗum e sonjaji ko woni e muɗum ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe neniraɓe tedduɓe babiraɓe tedduɓe toɓɓere nde mi annintinta ɗo nen ko ɓurde fanɗude kono wattanen hakkil moƴƴe e mayre ɗum heewi sonjugol en fof tentini neniraɓen sonnaɓe ɓen ko honɗum woni ɗum goɗɗo a yehi himo suni himo maapi himo ɓitti fi Allah okkorani mo zurriya fa ya subhanal hayy allazi la yamut heɓugol ɓiɗɗo wallahi haray ko nema hino weli hino foti wallahi haray a ɓeydi kadi moftene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko adi gon taw mi toriki Allah jogiiɓe zurriya ɓen yo Allah wurnanɓe waɗa barki e muɗum feppindina ɓe fayɓe maɓɓe ɓen fewna ɓe hoore laawol islam mi torori Allah inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗen fop e inde makko ɓurne mawnude nden tawata so tororama ne pellet o jaabinayi onon ɓe Allah okkorari zurriya ɓen yo Allah okkor o zurriya wuroɓe waɗaɓe barki wallitorteɓe ka diina e ka dawla waɗaɓe juutuɓe balɗe yaajuɓe arsike ɗoftiɓe nene e baba ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe Allah o inni ka deftere makko o sendi en enen tagu makko ngun fop o waɗi en catégorie nayi pecce nayi o inni feccere go'o onon nde feccere ɗo mi waɗi on ko ɓiɓɓe worɓe tun heɓoton goto e men wawa ittugol o inni nde feccere ɗo mi waɗi on ko ɓiɓɓe rewɓe tun heɓoton goto wawa ittugol o inni nde feccere ɗo mi waɗi on heɓay worɓe e rewɓe goto wawa ittugol feccere nayaɓere nden o inni onon mi waɗi on heɓata gorko e debbo hunde on heɓata yahabu liman yashau inasan himo okka ɓe ɓe faala worɓe rewɓe wa yahabu liman yashau zukur woɓɓe okka ɓe worɓe tun aw yuzawijuhum zukranan wa inasa ma o jillindirana ɓe worɓe e rewɓe wa yaj'alu man yashau aqima woɓɓe kadi o waɗa ɓe ko wiyete kon dimaro hara jiidotako few ɓenno kay ko ɗon Allahu woni ko place ɓe musidɓe julɓe tedduɓe kala ka Allah waɗuma e ɗi groupaji ɗo nayi si aduna Allah on fop moɓodiri ammo inni ko rewɓe tun heɓata si foppu moɓodiri fiyoɓe okke ɓiɗɗo gorko ɓe ronkay musidɓe julɓe tedduɓe ammo inni ko gorko tun heɓata
si aduna Allah on fu moɓodiri e médecine aduna Allah on fu e docteur ɓe aduna Allah fu e karamokoɓe aduna Allah fu moɓodiri fiyo ɓe wawi okkude ɓiɗɗo gorko ma suddiɗo ko Allah waɗuma ɗon ɓe ronkay ammo Allah hoddiri kadi a heɓay worɓe e rewɓe a mara feere mi mara feere docteur jo mara feere ko worɓe e rewɓe woni ko heɓata neniraɓe tedduɓe babiraɓe tedduɓe kala kadi mo o waɗi o inni an on a yiyata yitere ɓiɗɗo si docteur adna Allah fo moɓodiri ko ɗon woni ko waɗayma ɗum kadi ko valeur molanaɗo neniraɓe tedduɓe ƴetten fuɗɗoren annabaɓe ɓen ɗi catégorie ji ɗo nayi foppo o waɗi e annabaɓe goɗɗo ko moƴƴata ko ha hewoto annabaɓe ɓen o inni annabaɓe gon ton onon heɓa e worɓe tum ƴette misal annabi Ibrahima alayhi salam ko kanko woni khalilullah njatigijo Allah on ɓiɓɓe yeruɓe Allah jonni mem o en fop o waɗi ɓe ɓiɓɓe worɓe ko ɓuri e sellude e tariha kon o yiyoytaka annabi Ibrahima inna o heɓno ɓiɗɗo debbo woɓɓe ton o waɗi ɓe o jonni ɓe ɓiɓɓe rewɓe tun sifa annabi Lut ko ɓuri selle kon annabi Lut ko ɓiɓɓe rewɓe tun wonno ko heɓno ko ɗon o classe on ɗon kadi annabaɓe goo o waɗani ɓe worɓe e rewɓe sifa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo heɓuno ɓiɓɓe jeeɗiɗo worɓe tato e rewɓe nayo inneteɗo Ibrahim e Abdullahi e Algasim ko worɓe ɓenni o okki ɓe jiwɓe nayo inneteɗo Fatima e Zainab e Rugayya e Ummu Kulsum ɓeɗo nayo ko ɗon o classe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yetti annabaɓe goo hara ko tawaɓe ulul azmi o inni onon ɗo ɓiɗɗo ala sifa annabi Yahya o heɓano ɓiɗɗo annabi Isa alayhi salam o heɓano ɓiɗɗo neniraɓe tedduɓe yo Allah okkor kala mo heɓari ɓiɗɗo ko ɗon mi fuɗɗorta mi araka hakkude ɗon mi sakkitora ɗum ɗon kono si Allah jonnare makari ɗum wona haddana ko ayyo kotirawo tedduɗo e miññirawo e babirawo e sonnajo niñirawo no wonirɗa o alhaali ma on si Allah jonnari ma wata seytin ko giggol e yurmede haɗi o jonnama Allah waɗata ko hana wala yaf'alul jalilu illa al jamil o wiyeteɗo bajjo seniɗo ronkata o taguɗo kammuli tagi leyɗele kala ko waɗi kon ko ɗum woni ko hani asa an takrahu shay'an no jorta nde añata hunde wa huwa khairul lakum hara konko añuɗa ɗon ko ɗum ɓurma moƴƴande wa asa an tuhibbu shay'an no jorta kadi nde yiɗata hunde wa huwa sharrul lakum hara wallahi konko yiɗa ɗon ko bone wonandema irda bima qasama Allahu lak yondinor yarlora weltora konko Allah subhanahu wa ta'ala on jonnuma o sendi kon fop o jonnuma Allah no mari kulle wonɗe ka danka ka nder maayo Allah yejjitari fiɗen ko honno an o bani adama juulayɗo janga hoora zakka hajjoya ko honno yeggitirta fima wa ma kana rabbuka nasiya jomi ma o laataki ko yejjitowo so jetti o jonni en kala ko faala ɗen kon ɗuytata e ko mari kon sina yeru ko mesalal ittata e maayo ko honɗum haɗi o jonnama ko ɓay himo yiɗuma himo andi ka gandal makko wirningal an o sonnajo ma an o duhiɗo mo heɓari ɓiɗɗo sa heɓino ɓiɗɗo on ɓiɗɗo wonantanoma moƴƴere ka gurnanma e ka maydema ta yeggitre Allah no inni innama amwalukum wa auladukum fitna wattanen hakkil dey wo yonwoodi e yoga e jawle monɗon e ɓiɓɓe mon ɓen wo hara ko fitna ko jarrabuye wonande o ƴette annabi nuhu alayhi salam annabi nuhu mo anɗon kanko woni cheikhul anbiya le doyen du prophète sallallahu alayhi wa sallam oɗo o heɓuno ɓiɗɗo kanko e ɓiɗɗo makko on ɓe famodirari o noddimo l'islam on jaɓali hewti ka yimɓe ɓen foppo halkoto sina wonɓe ɓen ka nder maayo o yini yabuna yarkab mana ko yo ɓingel am mi torike ma ƴew kalanaga en foppo yaaden ɓiɗɗo makko o yeddi ɓe mo qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma mi yata baba ko wiɗalankon mi yahay mi soroya kaley felloɗa fello ngo waway lan dandugol imborde ndiyan nan baba makko yini la asimal yawm ala hay hunde ko wawi dandugol hande sina ummu Allah subhanahu wa ta'ala yurma ɓelle kadi ko wonɓe ɓen ka nder laana ɗo ɓiɗɗo makko jaɓari wa hala baynahumal mawj wonari seeɗa tun mororonje ɗe woni hakkundeji maɓɓe fa kana minal muhraqin ɓiɗɗo makko jeeya e yewla ɓen halka ɓiɗɗo hino weli ɓiɗɗo ko piindi ɓernde hino muusi ɓiɗɗo wela muusu anditen en fo tariha janke waali
janke wali turbango kefero geddo Allah kono ka o nanuno ɗon tariha on ɓiɗɗo makko on nangama ko ɗon ɓernde makko nen hoyi o andi hande kadi feere ala feccere feere ala pellet kanko kadi o heƴay e jungo musidɓe julɓe tedduɓe ko hombo yiɗi heɓugol ɓiɗɗo hara ko on ɓiɗɗo ma ɗo wonta sabu ko ukkoye ma yiite jahannama wallahi mi falaka a falaka goto e meɗen falaka weltorol ko Allah jonnuma kon ta ndaru gore ma heɓi jaaja ma heɓi bappa ma heɓi kaw ma heɓi an a heɓali woɓɓe ko sabu ɓen natiroyta yiite jahannama on ɓiɓɓe sa woni sabu ɓiɗɗo ari e hoore o aduna hara heɓi jarrabuye molanaɗo ko tortoɗa Allah koye Allah on walle fewnanama ɓay ko Allah woni ko fewnata ndaare ceernojo moƴƴuɗonga suratul kahfi tawi mawɗo on ko moƴƴo o fatinoke kono Allah andi o ɓiɗɗo makko ɗo so lutti e hoore o aduna waway wonugol sabu ko letti ɓiɗɗo baba makko ka lakara Allah yamiri sey Khidr yo paykunkun wara tawi anda Musa andari ko fi honɗum woni kun waraga o yini a wari wonki laaɓuki tawata on ittari wonki kono nde o yetnumo firo makko ko fi honɗum paykunkun warana annabi Musa o fankuno komboye me yiɗi yimɓe heɓugol sifa o ɓiɗɗo son anditi wonwa ka meɗen lagine 93 94 95 fewndo bandi ñaweteno ɗon groupe Mathias en on ko ɗum feƴƴuno ka meɗen ko hombo e meɗen yiɗuno hara ɓiɗɗo mum no tawa e darnaɓen ka bar ɗon ka justice ɗon hino ñawede mi sikki ɓiɗɗo no weli ha kono a yiɗa yiide hara ko ɓiɗɗo ma woni ɗon ha heɓi hande ɓiɗɗo yarowo beere ɓiɗɗo drogotoɗo ɓiɗɗo jokkayɗo ɓiɗɗo lancayɗo piiji woni bandi ka hoore laawol hombo e men yiɗi heɓugol sifa o ɓiɗɗo hay e goto e meɗen yelaki joni noon si tawi Allah jarriborima ɗum ɗo o inni an on a ala heɓugol few innu alhamdu wa shukru lillah wallahi ɓiɗɗo hino weli yo Allah okkorɓe jogaki ɓen kono wata ƴettuɗum waɗa susi ronditoɗa ko fi honɗum min mi heɓari ko fi honɗum min mi heɓari ta landito ɗum Allahu ko fa'alu lima yurid ko waɗayɗo kala ko o faala o landota ko goɗɗo na ko faalaɗa kon o waɗanay ma toro Allah yo Allah waɗane ko moƴƴanma kon saari e ore o aduna a heɓari ɓiɗɗo Allah landitoytako ma yawmal qiyamati ko honɗum hanno heɓa ɓiɗɗo ko saari e hoore o aduna a heɓi ɓiɗɗo Allah landitoytoma yawmal qiyama haqqeji 18 ko nenejo e babajo duwa ɓiɓɓe ɓen o landitoytoma ɗin ene a timminno ɗi kullukum ra'in on fop moɗon kon aynaɓe wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi on fop moɗon kadi o landitoroyte yawmal qiyamati konko aynina ɗon an gotoɗo ɗum ɗo fopare an a yalti e muɗum goɗɗo darnoytama yawmal qiyamati inna heɓuno ɓiɗɗo ene a newnumo liidi l'islam o janguno o hunjino qur'ana e sunna o fewuno adunomo leyɗe porto o murtiranoma e lande ɗo foppare an a échappike majje Allah woɗɗintinima hara yeɗeɗo ɗum na welo welo noon ɗum noon tun haray ko welo welo musidɓe julɓe tedduɓe heewi e ɓiɓɓe hande ƴetteɓe wara baba muɗum hara ko fi jawdi heewi e ɓiɓɓe hande tawata haaju maɓɓe ala e ben maɓɓe haaju maɓɓe ala e nene maɓɓe ko jelu nanete yiyeten ka réseau sociaux ji goɗɗo no wari ben muɗum fi jawdi ko naneten joni pay ko hino dogi baba mum hino tufi baba muɗum kombo yiɗi heɓugo sifa ɓe ɓiɓɓe si tawi no hara ko ɓeɗo babajo tigi o landanoma hara ko sifa ɓeɗo heɓayno billahi aleykum hakkunde moɗon e Allah o inayno yo Allah hokkumo sifa oɗo ko inayno ko la kono sa heɓi kadi ɓiɗɗo hunjiɗo qur'ana e sunna hino feewi hino ɗofti wallahi haray ɗum ko nema kono noon nema kadi moƴƴere na ɗon tun heɓorta na ka ɓiɗɗo tun no woɗi nokkere jubiji buy ko ka goɗɗo heɓiroyta moƴƴere ɗa heɓiroya aljanna hara na ɓiɗɗo ɗa heɓiroya aljanna hara na fiya yehi makka tun dambuɗe ɗen ko okkata aljanna kon hino ɗuuɗi hay si tawi hino woodi dambuga sa heɓi ɓiɗɗo a ne'imo nedi l'islam oɗo toranikema Allah yafotoma ko doya andu kay dongal molanangal Allah subhanahu wa ta'ala rotirima ko honɗum hanuɗen famugol na obligatoire be goɗɗo o heɓa ɓiɗɗo na obligatoire be goɗɗo be o heɓa jawdi na obligatoire farilla tawata goɗɗo so nawni ko be o ndikka goɗɗo no wawi nawde o ronka ndikkude hara Allah ko ɗum no woni ko moƴƴanimo hara ko nawnare nden o sonjo ha ñande Allah ƴettitimo kono hara ñande o tawoyi Allah subhanahu wa ta'ala o laaɓi pos e bakkatuji na farilla be simi nawni be mi heɓa lekki no woodi woɓɓe goɓe Allah yiɗi Allah liɓa nawnaji e maɓɓe e problémeji e sattendeji ɓe ɓitto e hoore o aduna kono hara ñande ɓe yalti ga aduna gawo ɓe laaɓi pos hara Allah wallinanino ɓe kunsa siji maɓɓe ɗin ka nder aljanna
musidɓe julɓe tedduɓe ko okkoyayma aljanna kon kaka habboraki musidɓe julɓe tedduɓe ko ukkoyayma yiite jahannama kon ka ɓuri woɗɗude hakkunde fuɗirde e mutirde ko hunde nde a habbaki wattanen hakkil musidɓe julɓe tedduɓe toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala kala ko torotoɗen mo sino wondani en e sawaba ka gurnan e ka mayde yo Allah okku en si tawi ko aksu muɗum yo Allah changean en o waylana en wattana en ko ɓuri e moƴƴude kon bani adama on himo faale hunde hara an ko faala ɗaha kon Allah no andi ka gandal makko wirningal haray tigi tigi ɗum ɗon moƴƴanama Allah no jonnama jawdi hara ko nin o sunniroyema Allah no jonnama gandal hara ko ngal o lettiroyema Allah no jonnama doole hara ko ɗen o lettiroyema Allah no jonnama jaahu hara ko ngu woni ko o lettiroyema yo Allah dandu en sifa ɗum non ko tortoɗen Allah ko Allah okkore hunde ko wondite nafa e barki ko ɗuuɗi hosi ala nafa e barki ko Allah dandu en ko fanɗi hosi no wondi nafa e barki ko ya Allah okku en ko ɗum mawɓe meɗen yo Allah yaafoɓe ko ɗum ɓe toroto bobo si jibama ɓe jibinama ko honno ɓeyda yo Allah wurnu waɗa barki andaka ko hombo nafoyta heewi e ɓiɓɓe boy jibinteɓe ɓe nafoya ka jananiri ɓuri ko ɓe nafata yimɓe maɓɓe ɓen kon neniraɓe tedduɓe babiraɓe tedduɓe wata goɗɗo waɗi susi ka hoore muɗum fe heɓari ɓiɗɗo ɗum hina probléme a ɓura annabaɓe goo wata mantor fi a heɓi ɓiɓɓe woɓɓe heɓino Allah runki fewnande ɗum andu pellet ko Allah ndi toroyti fi ɓeɗo tentini min o wonɗo e wolde ɗo enen ɓe jooɗiɓe Occident ari jooɗi leyɗe porto hande mooɓi ɓe ngureji foppo joɗɗini e ɗum ɗo tawata no ñamude ko weli no walade ka foti hendu woduno mbuɗi no woodi cellal no woodi kuran no woodi ndiyan no woodi sécurité hino woodi yo Allah tawan en fop meɗen kadi hara diina kankan no fawi e hoore ɗum ɗo si wona ɗo ye andu pellete lande ɗen ɗe sattoye goɗɗo yo eto gurnam makko ɗan satta fino rewira Allah o tawya joomi makko jango Allah no weltanimo wata o eto gurnam makko ɗan hoya e hoore yeddugol Allah hara so tawoye joomi makko jango ko yedduɗomo musidɓe julɓe tedduɓe waɗen ka hakkillaji meɗen kala ko Allah jonni en kon yondinoren ɗum ɗon irdi bima qasamallahu lak yondinor konko Allah jonnuma takun aghnan nas a wonay ɓurɗo alɗude ɗon e yimɓe ɓen fap ko ari wo inna alhamdulillah Allah mi weltanikema mi jarnima e hoore noema ɗo la in shakartum la azidannakum mi wondi so yettiɗan hoore komi jonni on komi ɓeydanayi on kono sa yi goɗɗo hino fela Allah ko fi honɗum min mi heɓari ɗum ɗo ko fi honɗum mi heɓari ɗum ɗo ko fi honɗum mi heɓari ɗum ɗo ko fi honɗum ɗum ɗo heɓilan wallahi ko dullangol subhanahu wa ta'ala an o wonɗo e felde Allah ronkuɗo anditande Allah sa konti nemaji wondi e hoore maɗi jongandema bimbi ha kikiɗe liyontere lewru hitande haraɗa kontude nemaji ko Allah nemi makon wallahi a wawa andugol koɗi jelu ko ɗum Allah ini wa inta uddu ni'matullah mi wondi so limi nemaji Allah ɗi la tuhsuha on wawata ɗi moftude joni noon fi ɓiɗɗo tun heɓaki ko ɗum watta probléme waɗa souci e hoore yimɓe fop ko ɓuri sattude kon fop hande kadi famille on fop immo e o sonja o hande kadi ɗa jooɗi ɗon e ñaama waalo gore ma fof dikkinoke ha jattike hiɓe jogii tato he gere kaka fen musidɓe julɓe tedduɓe wata ƴettu susi naada e hoore o musidɗo ma julɗo toranomo sawaba Allah men torikima okkore yo Allah okkore ko wuri waɗa barki yo Allah okkore zurriya wuroɓe waɗaɓe barki toranomo ɗum ɗo ɓay hina an woni Allah ko fi honno waɗi Allah jonnamo ko Allah andi ka gandal makko wirningal an kadi mo heɓi wota sonji hoore ma ɗum ndaari sa tawoyay Allah ka moƴƴi hara mo yarlanima ko ɗum wonɗa hande ha sib nafsak ndaari si tawi Allah no weltanima ndaari fewndo joni si mayde nden ari nangima fewndo ɗo a daroyga yeeso Allah si tawi hara a hersamo yo ɗum ɗo mapine wota goɗɗum ngo mapine mi waɗanayi on ɗo qissa ko qissa yurmuɗo hulɓiniɗo wattanen hakkil moƴƴa e mokko leydi wotiri e leyɗe julɓe goɗɗo Allah jarribornomo heɓugol jawdi o jarribori ko woni sonnajo ɗoftiɗo o sonnajo o dikkori jiwo o jattori jiwo o watti ɗon kadi jiwo tawi o gorko ɗo Allah jarriborimo mankugol heɓugol imanu wonoyi ha ɓeygu makko sowi nayaɓo
honnugo fewti ɓeygu makko o inni sa jibintiniɗo tun debbo mi accitete, si debbo artiɗo pellet mi accitete. Subhanallah. Yo non na sonnajo woni ko tagata, o anda ko honɗum woni ka reedu. Fewndo on say hay waɗugol échographie, andugol ko honɗum woni ka nder hari hay ɗum hewtare. Ɗum ko hewɗi ko telen 1990 1990 91. O sonnajo hakke ko susi on woni ka hoore makko. Tawi hande kan na reedu ndu woni ko mapinimo, ko fiwata dewgal makko ngal bonu. Himo renti modi makko feere no woodi. O faalaka perdugol dewgal makko ngal. E hille hina kanko tagata ko woni konka nder reedu. Ko Allah inni ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. No yiɗiri o yoɓɓindirta nder ton. Mo faala o juutina ma o raɓɓindina, o labina ma o kanina, o ɓawlina ma o rawnina, o waɗa gorko ma o waɗa debbo, o waɗa ɗiɗo ma tato ma nayo yeru ko faala o sonnajo maapi hori ha fotata wa meselu hakke ko tawata ɗum sonjimo. Allah subhanahu wa ta'ala ko fa'alul lima yurid, ko faala o woni ko waɗata. O hollay en ko kanko woni ko tagi en, ko kanko jeyi en, ko faala kon laatoto yiɗuɗen e yiɗa. Sen ɗoftike mo en waɗi ko faala kon, o waɗana en ko faala ɗen ko hara no faalira ɗen no hara ɗe welti. Si ɗum ɗo woopi o waɗa ko faala kon e hille laatotako sina ko faala kon hara kono faalira non e mo faalana on e sayi mo faala non e yeru ko faala kon kadi ala hay goto landitotoɗo mo. Allah subhanahu wa ta'ala o nani ngol kongol o gorko ɗo jarriboraɗo ɗo mankugol heɓugol iman. Allah okkimo ɓiɓɓe rewɓe tato, ɗum ɗo yonari mo. No woodi woɓɓe marɓe ɓe heɓari hay jiwo goto. Kanko o inni noon si ɓeygu makko jibintini ɗon hara ko jiwo tigi tigi on waccitay mo. Allah inni mi nani ko ayyo sonnajo mi faabotoma ko ɓooya. Allah subhanahu wa ta'ala e bawgal makko ngal o sonnajo jibini tawi bobo on ko gorko. Allah waɗi bobo on gorko dariɗo yeɗɗuɗo, so yimo sikka e makko tayson. O gorko welti, o welti, sonnajo on tigi tigi on welti, o inni Allah a jarama. Adan ndilan helugol dewgal angal ɓay pellet modi an accitayno lam. Allah subhanahu wa ta'ala inni ko min addi ɗum ɗo dewgal ngal herata bi isnillah. Ha hande mi yaari haaju welɗo fotuɗo ɓuri on haaju. Goto yara ɗon ko wiyete fanta ma ɗum fop ko finto yari. Nyama poco pacanna, nyama miskin nyami ha welti. Haaju on waɗa e dimas. Musiɓɓe julɓe tedduɓe. Musiɓɓe julɓe tedduɓe wattanen hakkil e ko yewteten Allah ko. Poto patanna yimɓe no yuri nokkeli foppo ari ko marɗo waɗi mari haaju, ko marɗo waɗi haaju tawata kay ko ɓiɗɗo makko arano onni e worɓe ɓen. Ko findini men ka subaka ko sowru ndun wondema bobo fembaɗo on o fatike o maayi mok hoore musari on o naɓaka labtane o ɗani o ronki finugol. Fa subhana alhayyi allazi la yamut fa subhana man khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bobo on maayi mokko mo beme yo taskano hoore muɗum ɗon ko wowlata kon. Ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kongol gotol yaltata sina hingol windede. Innal abda no jiyaɗo la yatakallamu bil kalima. Neɗɗo hino wowla kongol ma yatabayyanu fiha hara watanaki hakkil e kongol kon wolle kon. Ngol naɓama nder yite jahannama ka ɓuri woɗɗude hakkunde fuɗirde e mutirde. Sabu ngol kongol ɗo Allah ƴettiti bobo on. Bobo fembaɗo hanki hay wure gaynaka moɓitede hay arnoɓe haaji on hootari Allah ƴettitimo ka subaka ko ine de fana tawi o artama surrugol mo. Ben o bobo ɗo ha fewno kami woni e yetade on ɗo ni fewno mo tawa yimɓe tawhidi yankoɓe ɓurɓe wotindinande Allah, sunna yankoɓe molanaɓe yondinoraɓe kala ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jonni ɓe. Mi toriki on fop moɗon wata en wonwana o sifa oɗo, wata en wowlu konngudi. Siko ɓiɗɗo debbo ari weltoren, siko gorko ari weltore yondinoren, si hay e hunde arari weltore yondinoren. So jonni en kadi nyande o jaɓiti wo innen Allah a jarama ko alluɓunolan a jaɓiti Allah mi weltanike ma no wodi ɓe alluɓari. Ko ɗum ɗo hanani e musiɓɓe julɓe tedduɓe ngal landal hingal ara sono be sono
mo be hara hino maapi wata maapine ƴettu noon sababuji ɗin si tawi hara ko nawnaari haɗi jiidoɗa inchallahu ta haɗu ɗaɓɓa lekkele no tawa e lekkele ɓurɗe wonde efficace tawata hara hina yahugol kalabtane ko karamokoɓe jarribi ko yimɓe moƴƴuɓe jarribi Allah subhanahu wa ta'ala on itti nawnaje ko wonno ka renga sonnajo on o okkiɓe zurriya mi toriki Allah yo Allah okku kala mo mara zurriya laaɓuɗo si tawi zurriya on hino moƴƴani mo ka gurdam makko e ka mayde makko onon ɓe Allah jarribori hara heɓari ɓiɗɗo gollitire ɗi piiji ɗo go'o ɗaɓɓugol ndiyan toɓo ndiyan saƴo jannan ɗiɗi ɓira men on hara no ɓirira non tati njuuri meɗen on jillidira ɗiɗo piiji tati jangay ɗiɗo rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin jangay o duwa ɗo sonnaji on yara gorko on yara ko adi rendiku ngun toroɗon Allah yo Allah okkoron zurriya wa akhira mi sakkitoro honno mi torori Allah inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin fop e inde makko ɓurde mawde nden onon ɓe Allah ne neminirari okkari zurriya yo Allah okkoron zurriya hara ko wuroɓe waɗaɓe barki woni gorko woni debbo woni ɗiɗo woni tato woni nayo ko Allah andi ko moƴƴani en ko yo Allah okko en ko moƴƴani en mi torori Allah inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin fop enen jogiiɓe zurriya ɓe yo Allah wurnan en waɗa barki e muɗum ñande o ƴettiti yo kadi yo Allah taw hara ko jaɓɓoytoɓe meɗen ka aljanna meɗen en toriki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe meɗen ɓe tampi fi meɗen ɓe yangike fi meɗen kala fatiɓe maɓɓe yo Allah newnan e wawen du'anade ɓe ittana ɓe sadaka e ɓawo maɓɓe ha ñande tawoy ɗemɓe yeru mawɓe meɗen luttuɓe hoore gurnam men yo Allah ɓoynido en enen e maɓɓe ha wastayi luttal mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu hara ko sabi Allah mi yewtiri yo Allah waɗu onon ko sabi Allah ndaari ɗon feƴƴiniro yon kadi yewterde li wajhillah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala yiɗo yewterde o feƴƴiniro ene li wajhillah si tawi mo mari zurriya yo Allah wurnamo waɗa barki so jogaki yo Allah okkormo ko wuuri waɗa barki ya rabbal alamin Allah andi mo be meɗen ko ani yo Allah ittan mo be meɗen ko Allah andi mo be meɗen bakkatuji moɗon bakkatuji meɗen no ɗi fotata ɗi janɗi ɗi fanɗi ɗi suuɗi ɗi feeñi ko Allah woni okkowo yo Allah on okku en yaafo en bakkatuji meɗen foppo ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala hay hunde en wawa ko Allah woni ko wawi fuu ɓiɓɓe lagine foppo sonjike ko Allah fuu wawi en ittande o sonjaɗo yo solniran en ka meɗen lagine wala o solniranno yimɓe badri ɗen ya rabbal alamin no yawiri no newori innahu ala zalika gadir ko wonno ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles haray inchallahu en e juma arowo kadi si tawi jon juma jaɓi hara ko ɗum woni ko hilniɗen si tawi ko aksu muɗum kadi yo Allah taw hara o yaafike en so ƴettiti en wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh